Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qad ja'ala sareng nyata ngajadikeun saha an-nabiyyu kangjeng nabi shalla muga maparinan rahmat sa Allahu Gusti Allah alaihi ka kangjeng nabi wa alihi sareng ka kulawargi na kangjeng nabi wasallama sareng maparin kasalamatan Allah al ghayata kana antek min bi'satihi tina ngutusna nabi ilal khalqi ka manusa nasyra makarimil akhlaki kana nyebarkeun pirang-pirang akhlak anu mulia. Faqala teras nyarios kangjeng nabi innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu pastina diutus kami li utammima pikeun nyampurnakeun kami makarimal akhlaki kana pirang-pirang akhlak anu mulia. Wa asna sareng muji kami wa asna sareng muji alaihi ka kangjeng nabi saha robbuhu pangeranana nabi bihusnil khuluqi kusabab saena akhlak. Faqala ta'ala teras nyarios Allah ta'ala atawa ngadauh Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka sareng sayaktosna anjeun Muhammad la'ala khuluqin azimin eta nyata aya pirang-pirang akhlak anu agung. Wa ja'ala sareng ngajadikeun nabi nisbatal khuluqi kana nisbatna akhlak al hasani anu sae ila dini kana agama kanisbatil wi'ai saperti nisbatna wadah ilama kana perkara istaqarra anu narima tetep ieu ma fihi dina wi'a. Faqala teras nyarios saha sallallahu alaihi wa alihi wasallama innal khuluqa sayaktosna akhlak wi'auddini eta wadahna agama. Wallahu a'lam bishawab.